ایوار باش کردستان، ایوار باش کردستانیین لدیاسپورای، ایوار باش همو کسی نوها لچارپل مدیا تماشا دیکن. هون همو به خیر و خوشی هاتن برنامه دنگی دیاسپورای. تماشاوان هجا ما قلت بو ولات بولات دبن میوانی کردستانیان ولسر کارو خبات آوان جیانوان هلوستاوان کردیاتی آوان صحبت دکن ایشف جی فرانسا میوانک ما هی هلبستوانک ما میوانا مایه هلبستوانا ما کارینا اوسیانه کارینا واندم داوید پرتوکک ویا هلبسته درکتیه بناوی بدنگیا غریبیه زده لدور سیسدو چلو درو پله هلبسته کارینا رنگن تجاه هستن هلوستن جینو جیانه ایشو جانه کارینا لسر همو رنگ جواکه هلبست نویساندیه لسر جیانا غریبیه بیریه اوین جیان بیری دوری حسرت غریبی دایک مالبات ترس خوف هیوی جنگ ولات آزادی بندستی بهار پاییز همو دمسال لسر دایکه لسر زمان دایکه لسر بلبل و دل لسر جین و جیان لسر دمسالان لسر پنابریه و هر وکی دن گلکن دن پرتوکاوی تیر و تجا همو واره جواکه ایرو کارینا دخوازا ما قبول کر و میوانه منه کارینا اوسیان تو بخیر هاتی سلاف والن هجا تماشاوان هجا از رازبون خامزن ددم بونا و مجاله وکی و من تکلیف کرد اجی بو میرو میوانه و سلاوی خواهی گرم کشکارا دشینم والا دخارا چار پرچی دنیای را سجی سرکبتن بخوازم شبوی و شبوی کاری و خباتی و گلک سپاس شبوی مجاله گلک سپاس کارینا دیسا بخیر و خوشی هاتی کارینا از ام تدشوبينن ام الروبلاتا هلبستيتا دخوينن ام هلوستاتا تشوبينن متماشكر بهزاران شوبينري تهنه داندو كردياتياتا و كردياتا يا خوش و هلبستين تاني خوش ام دخوازن هنكي كارينا خواه ناس بكن بقاسيكو از زانم تو جي ارمنستاني دايك بوي هون خلكي جينا آن هون جهرمك دن و بار كريه الأرمنستان جيوار بونات كاره هناكي بحث بكي جمرة بله براستی ارمنستان دایک بومه لیم خریب نرنا والدی مایه مالا باوی من مالا سلوی ممی ش ایرا قرسش گنده انکو که حتی ارمنستان گنده حکو نهام دویجن تالینه سالا هفداده اما بر ایریش کج بر بونه مال باوی من کنه خدانی نورا لی مال باوی دایکامشی کنه خدانی علی اخبارانه باشه اما جیگاستی بون گرجستانه از بخوا دایک بومه باجار گمره مبرد گوت لینی نکانه جیانا من لور در باز بون مخافن ام شوالت خانینه ام شوالت دورن بله تذكرينا كي قالا جيانا خويا أرمنستان يا سوفيتا كيفن بكي هنا كي بحثا غريبية كردان اللي ور بكا ياكو تجياية بحثا هنا كي حسرتا ولات بكا أمي هر ورن سر هالبستيتا وحسرتا وبيرية وغريبية اللي هنا كي بحثا جيانا ور بكا جمرة براستی گلکی زحمت باسا بوالتی خریبیه بکن برکو برینکی کرد دلمه دیل لاز خازم بیشم وکی دولت ارمنستانی سوویت بره هنکی ماف دامه شبوی مگلکی گرینکو اونا فهم کرنکو شبوی مگلکی چتنم بوالتی نه شش برکو ملتی که مجماره و که مجمار بوله ارمنستان جی علی رادیوی دا علی روشنامه وان دا علی دبستان دا گلکی کس پیش دا چون
لسر دبیت خدا جاوین خواه کرن لی براستی شیان ما بشیان دوی خازی بالات من هبیه درست به نگی پیخواست و برینان من هبیه بستی من بو ارمنستان براستی ارمنستانی صوبت بری گلکی ماف و قیمت دامه ریکی وکرش بویمه بله کرینا دما از دبیجم ولات یا دما ام ینج کردستانی چرالی کردستانی دما ام دبیجن ولات و بس بچکانی خود کن از دبیجم مردینه تبیرامج مردینه ما جبوت ولات کدریه ولات جبوت ارمنستان روسیای کردستان او کردستان کو تبچه خونه دی و تلی نجیایه ولات جبوت کیه ولات براستی من ولات ندیده حضرت ولات دلی من دانه از باورم که نه تنی است اشما گلکی به وی حضرتی ترشین خریبیه دا ام خریب حساب دکن هر داره ولات من از بخار راستی حساب دکن ولات من او ولات کال باوی منه لبه تو تشتاکی نکارم تشتاکی ام نکارم بشپیرینن ولات خواه چقا جیم جیان خواه باش در باز بکن از نه لخریبیه ملی بیشن کواکی ولات مهبیا و یک جا مهبیا اتفاق بونا مهبیا دبستان مهبیا زاروک مه و توای بیانا و پرسا سیمولیاسیون پیش دانا دهات ما کار خبات خواب پیش دابانیا لیم خوابن ام خریبن ام بلا بونا هر چار پرچه دنیای دا هر اکی ما به درد و کل به ایشی خادجی چا بس خبر من نوا هلبسته کی دا کرتاسی نویسیه ولات من تو نادیتی به هر دو جوان دنگی تا خوش نکته گویان لی من تا دید تنف خیالان من تا عفران تنف هلبستان براستی من حضرت ولات اوینا ولات حسکرنا ولات من نف خیال خدا دید و من تا عفران بله امیورن سر هلبستیتا و بیریه و غریبیه آکت بحثکی و ایش و جانا بو بیریه رکوته از خوازم چار رزکا اجی هلبستاتا اجی بیجم لسر که پرتوکاتا اجتماع شوانه مرا بیجم پرتوکا کارینا اوسیان نهال بامن هیه کرده سویده کرده استکهلم یا جی سویده هم بخوازن پرتوکا کارنا بدست خناس کارم دیاری جواره هم کارنجم بخوازن از کارم جواره بشینم بدنگی غریبی جمرهات سپاس کارینا جمر امزاکر و شاند من همو خواند بدل خوشی بکیف خوشی لیاز گلکی جی تزانه هلبس چوانه مرودشین جی تجا شوجانه جوار از خوازم چند رزکا بیجم لسر تدبیجی از و ایش ام دوسته هوی نزیکن ام به هفدو نکارن نه از به ایش نجی ایش به من هنا کی بحثا ویبک کارینا اف ایش کی جان کدس پیکریه اف ایش دزاروک چمان دا دست پی بو براستی از کله کی بچوکم جاره کی دایکا من او کوتن دا دستی مدا هنا کی خمگین بو او به ارتاش بو ارتاش 1988 گاوا ارمنستانی ارتاش چی بو هنا کی می اندا گر هرتش دی دایکا من سفری وانگلیا گوت لاو ام هرم که بری خاچا دا ازمانا گو ام هرم که براستی چی واری مستاری متنه بو مخالتنی دیدی هنگی وای دا بیجن کشیانا من دا گلکی شوازار هبنه گلک من جان دید بله من جاره که من ده صحبتك ما ده بحث كرم ما ده سوشيال ميديا ده باروكرنك ديت بود قدما روسيا پرچه بو ولات آبابون ایجا جی خلکی رد گوتن هر یک و هرن ولات خواه ایجا یکی نویسانده بو گوته بو کالکیم گوته بو هر کس ده هر ولات خواه امی هرن که امی بری خواه بدن که لو ماجی
وقتی که مرا هلبسته تا دخوینه براستی مرا ویا تیده دبینه و ایشه حیسته که دجی. بله کارینا تا امه وگرن بله راستی هم هرکی بجن که از اروپای دمینم یک ترکیه دمینه یک روسیه دمینه واکی رو قانون کی داری مرا بجن هر برا هر کس هر والات خان راستی امه هرم که آره اویا منشاند مدشینه نواره یا گفتم دلمشی گلگر مخافم صد مخافم بله أمي فجر هلبستيتا و نافرو كوان از دست بكن ام جولات ياجي ام جي ارمنستاني ام ورن كنجي كوتشي اوروبا كريه وچما ازانم تنجزو ده لفي غريبيا سيامه لكنجي چاوا دست بكر سال 2011 دا شبر ابوالریا جیانا خا گلکی زحمت بو شبر کمان گلکی دیمکی کردن نزیک دن منم دا کر باوی خا و ملخی خا شبو من دربکی گلکی گرام بو شبر کمان خا تنی دید دوزاروکیم بچوک لی وی دمی راستا دایکامن گلکی یالی من کش باري من وزاروكي من دايقا من هلدا سر مليخا اوش بونا مجي هناكي زعمت بوش بركو دايقا مجي تاني بو هناكي جافا دكشانت واكي از وزاروكي خاهم بيش دهارن لي باشا جي مديد ابوريانا روسياينا ببركو دولة روسيا مقابل ناكر چا بوی پاسپورتی من نکار بو نکار بکرانا پیش دا بهاتا و دایکا من یالی من کر گولاو تو گره داری هر اوروپی از تبهارم و من هنگیشی بلاوی من نخاش بو هناکی پروبلیمی شنخاشی زاروکا من هبو از درکتم دا اوروپی تبی زاروکی خواه نزانمش بوی چه هلبت حسكرنا خدي بو از هاتم فرانسيا مبراكوني خداني باجاري مم قالك باجاري كي بتشوك سانتيتين از این زمان هبوم کار من بردوام بو لی گلکی زحمت بو سالین پیشه گلک جفا بو مخاطنی دادی ایش بمرا بو و براستيش من خاطني دديد هم دورا من ما كرت هبون نا دورا من مروه من هبون اجدايك جي دور بوم افجي جالكي سر من گرام بو شبركو دايك جالكي عالي من دكر چا بيجنك صاروبش سينجي دايكي قاطاندن واكي امجي والاتي ماجي مالا مايا واكي مالا ماجي تنا ام دبن شوي مخابره شوی دید به والد و به دایک لی من جیانا خبر دان کرد من آلت کرد گلک داشت بله هلبستکتا ازم دایک هیم کارینا از هول بدم بخوینم از داجی خواندنا هلبستاره نجیرم لی هلبستيتا براستي جالكي تسير لمكرم أزم دايكا إزديان أزم أفينو جيان أزم ياكو فرمان ديتي وسيويان مزنكري أزم دايك دردي جران وبيدرمان أزم ديسا غريب ويران وبنابر أزم دايك أزم ياكو ملهمة تشيدكة وأزم ديسا لسربرينا دبيتشا أزم دايك أو برشيك جي كذبا منا بالشوات لناف دو جهدة تشوتا جبو ولات أزم دايك أزم ياكو دعادك جبو ملت أزم ديسا بهسران آخا ولات آفدده تاتا خشبه تبيرا تاتا كنجي نبيسان دياجي بشاف بالروش الكار جت دماكو هستين بيريا يا تشوا او من نویسی 2 سال بره کینگی من دست بکر من دیپلوما خای اولنستان یا همشیره
هنگی من بیت از علیه مروبا دکم بری نوانا دپیچینم هنگی من براستی از بوی دمی گلگی خمگین بوم من نویسی و هلبستا من یا با از بار یا لاپی از گلگی به هلبستا خواهز دکم. بله. کارینا ام دزانن هلبستوانی و نویسکاری زکی مرو تیر ناکه یعنی مر خوبی خودی ناکه تو نها چکاری دکی لفرانسا تو کتین دل فرانسا چو خواندی یعنی تو دخوینی تو نزده الوری از باورم تو باش کتی تف غریبیه و تف بکسیه و تف تنبونه جی از باورم تو باش کتی ناف جواکا فرانسای تو نها چی دکی؟ بله راسته مخابن لرمزنیستانی و روسیه من خواندن بلند نستان جبر که استنگی گلکی هبون دشیان آمده ام باش دزانم که کچی ما سربست نینن عرف و عادت ما بشبری ما استنگی گلکی چه دکن لگاو از هاتم فرانسی تفیزارو که خواه من گفهم کرد که از گرتنی خواندنی بستینم از دکارم تنی بخواندنی سری زاروکی خواه بیش دادم من دخواست با که زاروکشی من ببینم مش من هیم بن و من دستن خواندنی کرد من برا گلکی شبری من دست بکر هیم بون از من فرانسی استاجی خواندن من بردوام بو باشه من خواندن بلند استاند اونا هاجی خواندن من بردوانا هی 2 سال من جی هیه از نه هم دخونم هم جی بخواه از کلینیک اونکولوژی کارک دکم چه هم شیر جارنا جی والگره دکم بیشنگ ترجمه دکم کتی بیشنگ کاری ترجمه جی گلکی هست دکم از دکم هم کلینیکا مداشی دوپا وساجی گاوا دما من هیه از فوند خیر خازه چاوا ولونتر دخواستم لی فوند خیر خازه ده از ایده 7 سالم گاوا از هاتم فرانسی بری و من زمان کن دبو فیری دبو بری واجی من فوند خیر خازه من چورا خوادی چاوا ولونتر جبر کو از هم عالیه مروبا بکم هم جی عالیه زمان ده فیری زمان ده یا کارک گلکی گرنگم نه کاری خواهد دکر لی از باورم 2 سال شونده از ببم دکتر از آرمان چمن اوا از خواستم بله در رادیولوژی هیم بم کاری خبر دوام بله هیویدارم اجنهاد سرکفتن اشتر دخوازم هروها قوات بیشتر کارکی زحمت خواندنک زحمت پر کد جردوی سرکفتن اشتر دخوازم افندن همه تپیروز بکن کارینا باورم کارینا امورن سر ادبیات یا جی وجهی حس کرنات یا وجهی جکو دست بکر و یادن جی از بجم چما هلبست هنکی لاواز دمینه جبر که از دزانم چما هلبست لی کنگی دست بکر جوال بچوکانی دست بکر لکو دست بکر چاوا من هلبست جزاروک تخدا هست کریه جبو من هلبست شیانا کی جودا یا گاوا از هلبست دنویسم لبر از آزاد دبم از دکارم فکری خواه خیالی خواه بینم زمان هلبست شبو من چا آوه از دچم آوه و دخم و تیبونا خودش کنم هلبست بو من نسانه زاروک تخدا من گلکی شوازار دیتا لی هلبست هرتم بویاش بوی من هوال هرتم ایشم پار بکریه دناف دجواری دا دناف همو ایشه دا دناف شابونه دا جی من گاز نخوا هرتم پار بکر به هلبست را لی از بیشم چما هلبست از تخازم تنه و خبره کی بیشم جبر کو هلبست دلی بریندارا آرام دکه بله خوندنا ویجی وره اشترا بیجم براستی کارینا تی کنگی هلبستا دی نویسینم یا جی تی کنگی خو برهمدار حیست که دما کت تبیجی یا جی کی چاوا الهام تیتا
جار الصادبة جارنا مسير كاري خا جارنا عم شب نيفي شبي ورج نشكده نشكي واتي yan bejin tevi zarokê carna diçin museyê yan filmekem bibînin û vê demê ez dixwazim helbesta binivîsim lê wakî ez têm nagirim helbesta nanivîsim bîra min diçe dema jî ez her tim penûşa min destê min da yani dema hat dil û hat me jî divê tu binivîsî erê dema zarokê min jî zanin ez bêjin ki nizanim çi curayê issa dibe wakî ez bi du meha sî meha tişta nanivîsim bêjin ki fikrê min da daye lê îsa jî dibe carna ji dilê min de sekanî diherike kanî ez binivîsim Belê Karîna ez çend rêzika ji helbestek te din jî dixwazim parve bikim navê helbesta te gava ku zanîna min zêde bû derd û kul jî pê re zêde bûn ax xwezîla ez jî nezan bûma ha ji bayê dinê tune bûma wê jiyana min azad bûya teyrê dilê min jî wê bifiriya gelek caran dibêjin xwezî ez nezan bûma zanebûn jane ne were bi rastî zanebûn ew kîngî em çavê xwe vedikin em fam dikin jiyana xwe taybet em Kurd taybet em belê Karîna tu helbestê xwe dema ku tu hîs dikî ku îlham tê te tu dinivîsîne tu kîja zimanê dinivîsîne hem dizanin tu gelek zimana dizanî hem zimanê Ewropî hem jî Kurdî Rûsî, Ermenî, Kurdî, Fransî kîja zimanî yani ya ewil ku tê bîra te ya jî ya ewil yani ya ku tu pê hîs dikî tu dinivîsîne ya tu a ku pê hîs dikî na lê a ku te xwandî tu dinivîsîne tu kîja zimanî hildibijêrî bi rastî gava ez zarok bûm berê bi zimanê ermenî nivîsî helbesta min ya ewlin bi zimanê ermenî bû başê kîngî ez xerîb ketim Gurcistanê sabû wekî min dayika xwe çend meha navî min bi zimanê Rûsî nivîsî ji bo dayika xwe lê çar ziman ez dinivîsim bi rastî çi cura bêjim gorî morala xwe lê piranî ez bi zimanê zikmakê dinivîsim helbesta min e bi zimanê zikmakê kurmancî helbesta min ez her dere dibêjim ji ber ku ez cîvan bûm min bi zimanê kurmancî nadinivîsî kurmanca min gelek sist bû niha jî sist e ez fêrî dibim hindik zimanê xwe hîn dibim lê gava kîngî bavê min çû ser dilûvaniya Xwedê cara ewlin min helbest ji bo bavê xwe nivîsî ew helbest ji bo felekê di dilê me de maye hîngê vakîngî ez hatim ez bûm xerîb hîngî berê şengel jî sawêran bû ku ji şengelê re min dest pê kir bi zimanê xwe binivîsim min êşa xwe bi zimanê xwe dida der û bi rastî jî gelekî niha medya sosyal de rojnamewan de gelekî helbestên min tên weşandinê ez ji bo min şebûnekî mezin e bi rastî ez gelekî şame ku îro netewê min qîmet dide min bi rastî bi sayana tevê xwe ez pêş de diçim bi sayana ez xwe hesab nakim helbesta wan na ez êşa xwe tînim ziman lê bi saya miletê xwe bi sayana tevê xwe îro pirtûka min derket ew ne hez û qewatê dan min de rast e xaşikbûn jî heye jiyan de dijwarî jî heye jiyan de lê her tişt alîkarî dide me dijwarî jî alîkarî dide me wekî em ku pêş de herin esa jî mirovê baş û mirovê xerab bi saya wan e em pêş de diçin bi saya wan e em xerabiyê nas dikin bi saya wan e em başiyê nas dikin belê Karîna tu em dizanin tu kar dikî û tu neh bû tu ziman fêr bû tu dayîkî tu dixwînî tu vî wextê ku tu bidî wêjeyê û helbestan û pirtûkan û bi Kurdî tu vî wextê ji ku dibînî ji ber ku
توقع کار دکی چاوا دکی توی پلانه چاوا دکی براستی تو چاوا پیر دکی جی پرس gelek مرۆڤ دەدا من براستی گاڤە ez hatem Fransê tevê du zarokê min biçûk bûn min jî bi zimanê Fransî nizanbû mecbûr bûm fêrî ziman bim gelekî zamet bû di van zametiyê de nivîsa min hêzê de bû heza min hêzê de bû hê xurt bû her dijwarî de min bi zarokê xwe rasta min him karê xwe dikir min him zarokê xwe mezin dikir him jî min nizam ji ber ku wekî vê demê min re bêjin tu çi gele baş hez dikî xandin karê devra ez bi rastî klînîkê de dixebitim ez karê xwe gelekî hez dikim tevî naxweş jî min hez dikin lê wekî min re bêjin tu çi hez dikî ez ê bêjim nivîsar helbest tiştekî cû de ne helbest xerîbbûna min tenêbûna min tijî dike hez û qewat dida min mirov devre çi bike çi neke lê mala xwe de jiyana wê cû de ne zarokê min jî xemê min bi rastî ez dayîkekî bextewar im ji ber ku du zarokê min heye her zarok jî gura min danin alîkarî min re dikin em bi hev re êş jan şabûn parve dikin tê bîra min mezinê me digotin zarokê biçûk xamên biçûk zarokên mezin xemên mezin lê ez tiştekî jî bêjim bê zarok jiyan tune ez xa bê zarokê xwe nabînim Toma jî lawê min jî helbesta dinivîse lawê min jî romana dinivîse carna em ser vî karî tevayê mijûl dibin û vê demê lawê min helbestekî dinivîse him ez helbestekî dinivîsim û em her yekê rexna dikin ev jî dibe بله جبلي هالبستي تفكري تشيروك رومان هر وقت كدن تشكيدن جي بنفسيني يعني برتكاتيا هالبستي دركت بدنجية غريبية اللي وكدنش يعني هوساطة لسر رومان ياجي تشيروك ياجي تشكيدن بجايا كردي ده هي براستی اری هیه مخابن چند چیروکی من به زمان روسی هیه لی از کارم بیجم خیلی هلبست نویسار از اصلا جید خازم یلی رومانا خاجی بیشخم حتی روژا ایروین من هلبست نویسیه لی از خازم به گوری درفت خوا به گوری مجال خوا سر رومانا خوا بخوابتم مخابن دما من درفت من gelekî tune lê ez her tim sernivîsarî xwe dixebitim erê belê ez romanekî hezir dikim Karîna em li bende bin li bende romana te bin tu helbestên te di helbestê te de temaya sereke çi ye min destpêkê di wextê min danasîna te kir dema min pirtûk xwand min gelek tema tê didîtin ez berê te bipirsim dûr ez ê axwe bêjim temaya sereke di pirtûka te de ya di helbestê te de çi ye gelek xandivan her tim min dipirsin dibêjin Karîna xanim gelo çiman nav helbestê te de gelekî xemgînî heye ji bo çi erê belê rast e ji ber ku xerîbî tenêbûn evîna velat bindestî şêwî ket para me em baş zanin miletê me jiyana me de tiştekî wisa baş tune wekî hestiyê me bi hêvînî tijîke rast e ez na helbest divanim na ez jiyana xwe dinivîsim û ez dîsa tiştekî wa re bêjim helbesta herî xweş ewa êşa helbest divana bixwe ye بله Karîna tedî me re dema ji dayîkekê bipirse me re bêje tu ji kîjan zaroka xwe bêhtir hez dikî dibêjin ev çawa pirs e
ایجا دما مرج هلبستوانه کی بپرسه بیجه تیج کیجا هلبستا خواه بهتر حز دکی تیچ بیجه هەلبەستش بۆ من یەکەن ئەس نەکارم وانە جودا بکەم هەلبەست بۆ من ژبوری بگور موڕاڵە خاتم ویستم بگور ژیانە خاتم ویستم دیسا وەکیان بێژن گدە بێچێمە ئتریێمە هەیە کیژانیان حەز بکەن هەرگژی یەکێکی تێدا بکە ئێستا ژە هەلبەستێ من جوودانن ئەس هەلبەستێ خەرگژی حەز دکەم ئەس نەکارم بێژم ئەس هەلبەستێکی پڕ زێدە قیمەتە ئەوی دەخاندوان برا بێژن وەکی هەموو زەرۆکێتەنە ڕاستی دە زارۆکی من هەیە هەر دەژی یەک حەز دکەم لێ تامەوان هەر دەنا یەکە لاوێ من جودایە کێچەم جودایە ئێستا ژێ هەلبەستە بگوری من هەر هەلبەست یەکەن لێ تامەوانە جودایە بله کاز هەلبەستێک te yek din jî bi xwendevana re parve bikim navê helbesta te tu û ez tu bibe bihar ez kulîlkên baxçe tu bibe havîn ez jî germahiya te tu bibe payîz ez pelên zêrîn tu bibe zivistan ez jî berfa te tu bibe jiyan ku ez jî bijîm تجبر زانز باورم بله بله از هلبستك تاني دنجي بيجم هينكو برتوك دي دستي مدايا يك لسر زاروكان نكوجن افجي لسر تدبيجي ما قلت تما هلبستين تا ايشو جانو بيري تدبيجي زاروكان نكوجن خویناوان نریجن که زبا دایکان نشوتینن سوجوان نینه بختوان تنه کل سر آخوان اورین رش و گران دوسا بارانی بومبه تینم خوار ئەوە من ژبۆی زارۆکی شنگالێ نەویسی ژبۆی زارۆکی کوبانێ نەویستی ڕاستی گاوا من ڤیدیۆ دidît cefê wan sarezara wan ez bi mehema dixetim ser hişê xwe ew êşekî gelekî bêderman in بله پرتوکاتا de gelek helbestê li ser şengalê li ser Kurdên êzdî li ser fermanê hene kengî çawa te çi hêz dikir dema te ev helbestê nivîsand êş rêberî min dikir min nizanbû bi çi cûrayî alîkarî wana bikim min nizanbû bi çi cûrayî zarokê şêwî keçê me cîvan dayîk û pîrê me galê me hesab ketin bin dest ew êşekî gelekî giran in ew di birînekî kûr di dilê min de hîştiye min hema sanî ser kaxaz ser fenûş min nivîsî ew bû helbest gelek gotin hene bi deng gava tînim ziman dibe dereng tenê helbest dibe bi deng hin ve dibe bênef û deng êsa jî ez dixwazim bêjim êşa miletê me jî gava em divînin lê demekî Kurd e em bîr dikin êsa jî ne em bîr nakin ez boî dinya dibêjim lê min dixwast wekî di dilê me de bima wekî herekî me alîkarî bi dewana de zarok jiyan in zarok gulin kulî dikin ev berdewana min wekî zarok bên kuştinê qetkirinê îder jiyana me ji bo kê ye Karîna heger ku meriv navê te ji ser pirtûkê rake Karîna Oseyan ne li ser pirtûka bêdengiya xerîbiyê be û mirov wan helbesta bixwîne gelo me re kare derxîne ku jinekê ev helbest nivîsandine tu dibê çi belê hêsan erê çan ez êsa bêjim
جبر کو هستی من فکر من یا جنایه اگر ناوی من تی درخم خواندوان و فهم بکن کو هستی جنایه دست نویسا جنایه و گل باش فهم کن از تخازم ویسا بیشم هلبست کانیه ایرو هم همو اب جف بدخون راستا آو یکه تحرکه لیکانی جودانن ویسا جیکانیه هلبسته یا جنا و یا میرا هفته جودا کرنه او کوری من بله کارینا تا پرتوکا خوانی هلبستا تنویسان دیه زیده سدو یعنی دور 350 روپلیه تا پرتوکا خواهش کره چاپ کریاش کره نویسان دیه کیجان جوره جوا کره کیجان هلین کردستانی را کره تا هیویه تا چنه لسر بلاف کرنا پرتوکا تا خواندناوی پارو کرنا وان هلبستا خواندنا وان هلبستا از جارنا نویسکارا دپرسم از بیجم هون چما دنویسینن دبیجن والله ام حمالتیه دکن حمالتیه زمانی کردی و دیروکا کردی ایدی جام دخوازن یعنی هونو بخت خواه هونو وجدان خواه تدبیجی چه؟ فرساکی هنکی راسته فرساکی هنکی زحمت از نویسم جبوی خواه براستی داری من نویستی دست بکر جبوی شنگله جبوی ایوینه البسته من دا قرینی هیا قرینیم بیدنگه چا دویجن قرینیا دلیم بیدنگه دنگی دلش من بش دنگی دلی من بالتا تو من بیدنگ نهیله او قرینیا من دیسا بو بیدنگی بله بله کارینا ولاته کو یاج جواکا کو تجور بجور تلجواکا جیایه والغريبية مينا كنت هالبستي خود مخابن مينا كنت هالبستي خواجي دايدر جواتا كنت لي مزن بو إمكاني كچو لاوان جبو خواندني و پیشکتني وكهف بون چاوا بو ياد اسبيكي نا مخابن قانون مادا ما في كچي من كيمن براسي ام gerek bir nakin ku ji bo me dijwarî her tim heye û hebûye her gav avîtina keçê me estangî çêbûye ewana serbestî bûne ji bo xwendinê ji bo serkeftinê kar xeber ji ber ku qanûnê me erf edetê me gelek heşkin ev ji bo gorî min mixabin roleke ca di nav me de gelekî kêm Asta bijim civaka me tê birastî ji civaka me tê ku îro mafê me gelekê me ez vê yekê jî bêjim ku keçê miletê me gelekî jê hatîne ev çiqa jî rastî estangiyê bên dijwarî bên axa jî ewana alt dikin axa jî ewana pêş de diçin roja îroyîn mala xwedê ava be keçê me gelekî pêş de diçin serkeftî dibin lê mixabin sed heyv keçê me jî rûzane hê negihîştina armanca xwe di derbarê wekeviya jin û mêran di civatek bi edalet de tu çi difikirî du warî de qet xebatê te çêbûne an dibin civatekî de ez wisa bêjim civatekî de ku jin û mêr wekev bin ev tiştekî gelekî baş e ev tiştekî gelekî girîng e lê tiştekî gelekî zehmet e jî em gere ev jî bifikirin ji ber ku karê jinan fikrê jinan cuda ye em baş zanin gava fikir baş nîbe yan jî fikrê hev nagire kar û xebet pêş de naçin gerek fikir yek bin lê vî warî de kar xebetê min tune ye Bele Karîna tu me destpêkê behs kir te behs kir tu gelek mijûlê tu hem dixwînî hem kar dikî hem dayîkî hem helbesta dinivîsîne hem roman dinivîsîne di vê navê re dilopek dimîne ku hayê te ji civaka Kurd ya Fransa heye tu di nav tu komeleyan de an
کمالین جواکی دیت سویل دی تو کاردکی یا جی تهای جوان هیه یا تو والا دبی ورم یجی سات حیف حیم زیده جوانتونه جبر که در فاطمه جگلک تونه یه لیمیدیا سوسیالی دا هجا من وانا هیه از وانا تماشا دکم دشوپینم جارنا جی بجدار دبم دناف جواکا وانا دا لی میدیا سوسیالی بله دزانم که لفرانسا جی مینا سویدی مینا گلک ولاتین دن دانمارکا نروژ کمله کردی هنه فدراسیون هنه اگر کمره تایبت جیش بو دایک یا جی مالبات که بخودی زاروک کمره تکیلیه دینه yani bi hawakî bi rengekî piçekî piştgiriyek ji meror çêdibe be ku mere wê tenêbûnê ku tu behs dikî merov hîs neke ya jî piçekî alîkarî bike. Bajarê me de em xapin, bajarê me de ez bi tenê me ji miletê me ji min gelekî dûr in, gelekî nêzik 150 kilometrin. Rast Ji ber vê yekê jî hinekî zemet. Em bêhtir xwe li paytexta li bajarê mezin digirin ez bawerim. Belê Karîna ez werim pirsa ya dîjwar ku ez bersîvayê zanim lê ez ê ji te bikim. Karîna xanim dîaspora ji bo te çi ye? Ez dizanim tê çi bêjî lê dîsa jî ez ji te bipirsim. Dîaspora ji bo te çi ye? Em were dest pê bikin dûrim hinekî li ser pirsê dîaspora jî bisekinin bi hev dûrin. Belê pirsa dîaspora hinekî cuda ye. Ez wisa bêjim ev ji bo min bêweletî ye, xerîbî ye. Lê bi rastî dîaspora kerekî gelekî giring e. Ez bawerim ne tenê ji bo min, îsta jî ji bo hevalên kî tev me ne dîasporayê de kar dikin. Armanca me ye ku em kar xebatê xwe bidomînin ku nav nexşê dinya de navê welatê me jî cî bigire. Ku li ser atlasa jî hebe Kurdistan ku em bikaribin zarokê xwe nîşan kin bêjin ewa jî Kurdistana me ye, ewa jî warê kal bavê me ye. Nexşê ciyan de me jî wek milet hesab bikin. Ciyekî layık bo me jî hebe. Ez bawerim ku bêj bo asîmîlasyonê jî wê gelekî baş be. Bele. Dizane gelek Kurd li dîaspora gelek malbat ji asîmîlasyonê ji tirsa asîmîlasyonê ditirsin ji ber ku li welatê xwe li asîmîlasyonê pir li ser wan tesîr kiriye. Ji wê tirsê li dîasporayê jî newêrin entegreyî civata ku lê bibin lê dijîn bibin veya jî bêguman probleman derdixînin tu jî di nav deyê tu dayîkî tu kurdî tu dibînî dişopînî em çawa dikarin hek ji van problema derkevin yani malbat dikarin çi bikin vê tirsa asîmîlasyonê em ê çawa jê xelas bin li dîaspora pêşniyarên te çi ne ya jî tecrübeyên te gerek aktif bin gela pîpêşê mirov gera ji xwe dest bike ji mala xwe berî her tiştî dîaspora ew welat dûrbûne em gerek kar û xebatê xwe ji malê xwe dest pê bikin zimanê xwe xwedî derkevin ji ber ku zimanê me tune be em jî tune ne em ê jî inda bin ziman çû her tişt fêra diçe em gerek ceng bikin ji bo ceng û kultûra xwe em gerek rexistina xwe û saziya xwe pêşda bibin hevdû heşyar bikin. Em li dîasporayê çawa em dikarin li dîasporayê çawa xwe xurttir bikin em çawa vê hişmendiya kurdeyatiyê giringiya ziman li ba zarokên xwe xurt bikin wek dayîk û bav yani wek jin wek dayîk wek kurd wek em çawa dikarin di hundirê malê de zimanê xwe çanda xwe zindî bihêlin li aliyekî asîmîlasyon aliyekî entegrasyon û dûrî û xerîbî ji welat em veya çawa dikarin bikin wek malbat pêşniyarê te çin ya jî tu çawa fikirî Karîna?
اسیمیلاسیون gelekî ev pirsekî gelekî dijwar e, gelek çetin e, lê ez dixwazim vakî denga min giştkarane her dayîkerane ji ber ku dayîk hêlînê çê dike mala xwe de. Vakî dayîk roja îro bi zarokê xwe bi zimanê xwe xewer da, zimanê xwe xayke, ew wê gelekî baş be. Gere ji xwe ji zarokê xwe dest bike min çawa got û dîsa jî pêsaziya wê bive. Ya dide jî mirov dikare bi vê yekê şêxistî jî bike. Têkilê deyne û gelek alîkar lazim e bi rastî me re. Alîkare bi peretî, alîkare çapkirina pirtûka, bi alîkariya dermanê û gelek tiştê din. Lê vira jî ji bo me volonter lazim e. Ji miletê me bêjin volonter yektî. Yektî wakî bêjin em gere dest bidine destê hev dest bigirin. û jiyana xwe berdewam kin. Belê. Di vir de rêxistinên Kurdistanî komele bin, komeleyê sivîl bin, federasyon bin, rêxistin bin. Di vir de rola wan dikare çi be ji bo malbatan, ji bo malbatê Kurd, ji bo parastina kurdeyatiyê çand û ziman taybet. Tekîliya wan û malbatan dikar çawa be? Bi ziman. Bi parastina ziman. Lê diasporaya hezekî Kurdistanê ye. Heza me gere em gelek xurt bikin û alîkarî bidine wan, destê wan bigirin. Çi durayê bêjim welat, azadî, em gerek xwe bi ew gelekî pirsekî hinekî ji bo min zehmet e, ez nikarim. Lê ez tenê zanim wakî em bi zimanê xwe xwedî dernekevin, bi her tiştî baş e. Gere wê zarokê xwe bikin. Belê em herdem dibêjin em Êrîşin û zanin ev keskê diasporayê de dijî wan ra têkiliya baş dayînin. Bi gorî kanûnê wan ji bona milletê xwe, ji bona civata xwe dikarin kar û xebetê xwe baş bikin ji ber ku li vir azadî heye, derfet heye, êrîşên dewlet tune ye. Em li vir Ewropê de bi rastî êrîşên dewlet tune ye. Em azad in. Yani em vê hêza xwe ji bo welatê xwe bikar bînin ji ber ku em li vir nebin destin. Em vêya hemû herdem dibêjin yani em vê hêzê bikar bînin. Hêzek pir e. Zanî Rozacan, têkilî çi dibe bire bive. Em gerekî gor berjivaniya millet bifikirin û pêş bikevin. Dêma milletê me bisekine, her tişt wê baş be. Dême milletê me xwe aza hesab ke wê her tişt baş be. Divê hinekî projê wan jî gere hebin. Wakî ewna jî kar xebatê xwe pêş de bînin di nav projeya xwe, di nav jiyanê de ewna jî bêdeng namînin. Belê. Belê Karîna, em hêdî tên dawiya bernameya xwe. Tu hîn pir ciwanî û bi çavê me tu gelek xweşikî. Projeyên tên pêşerojê çi ne salên pêş tu difikirî çi kar û xebatê bikî em ji wêjeyê dest pê bikin û wekî din? Planî projeyên te yê pêşerojê çi ne? Projeyên min gelek hene. Tu bixwazî par ve bikî, tu bixwazî par ve nekî, tu zanî ha. hez bike dême nêzik de pirtûka min e doyînên wê de ronayî bibîne. Ser romana xwe kar dikim. Romana projeya min ser romana lawê min e. Paşê jî dîsa projeya min wekî xwendina min berdewam be. Ez dixwazim bi rastî bibim doktor, bi vî karê xwe aliyê milletê xwe bikim, aliyê zarokê xwe bikim. Lê ya hê girîng zarokê min e, serkeftina zarokê min e. Lê ya hê girîng wakî zarokê min xwendina bilind, asta bilind rabine, asta bilind, xwendina bilind bistînin.
جبر کو از ور Avropê her tişt her serkeftina min ji bo zarokê min e. بله Projeyê min gelekî heye. yani Ez تتخوازی به vala dijîm. Demekî nêzik da projeyê min û zarokê min em herin welat mehekî welatê xwe jî bibînin. Ew jî bi rastî ev hemû xeyala min e. بخیر و خوشی ورن ولات Gelek باش بله باش کارینا تتخوازی جوانین کردا کد آزادیا لدیاسپورای دجین و مزن دبن لهر بحسرتا کردستانی هر تجوان کردار تخوازی چی بیجی كنت أوقس هالبست نفيساندن السر كردياتية وغريبية وإيش وجانو بولاتي وقلك تمايندن تتخوازي جواني كردارة چي بيجي لدياسبورا serkeftin wana re dixwazin Ermança wana ye ku wana pêş de herin welat ava bikin û ez bar dikim em ê bigîjina Ermanca xwe. Ez serkeftinê mezin wana re dixwazim, tendirustiya baş dixwazim, yekitî ezadî wekî me ezad bin. û bi rastî xeyalekê min mezin heye û ez barim wê her mirov tevî min wê qayîl be. Ez dixwazim wekî pêşa rojê me de welatê me ava be û zarokê me bi nav welatê xwe de bimînin, bi nav welatê xwe de mezin bin. Em bivin yek millet, yek welat, em bivin yek ziman. بله بله کارینا بله گلک سپاس کارینا تزانه لکردستان بیستو یک ثبات ده یا ایسال کمپانیا زمان کردی لباکور کردستانه باورم تاجه هیم اجبر کو کمپانیا اکبر فرح هینجی لبنده امضای کردستانیانه که امضا بکن پیشگیری بکن جبو که زمان کردی لباکور کردستانی و لترکیه به زمان پرورده جبر که وقت موجود زانن زمان کردی قدخیه و زمان کردی نای پجراند جاریه دولته و بله ایجا اف کمپانیا جی لگور که پدوی آوه لگور که او پیشگیریه هدی دهره بانک ام هر بانک دکن برنامه خود چارپل مدیا دم گلک جارا بانک دکن دینم بیرا کردستانیان که کمپانیا هین بردوامه و کمپانیا گرینگ به امضای و به دلوپک پیشگیری و هون زمانکی جمرنی خلاص دکن زندی دهیلن تلسر ویچت بیجه که کردین لباکوره کردستانی لزمان خودی در کهون اجبر توزانه ترکی چقدر سردست لباکوره کردستانی و تو به کردی خوش و زلال ده پیوه و به کردی پرتوکان دوشینه تو جی کردی باکوره کردستانی چه هوی دکیه دواره زمان ده براستی مخابن یالی Türkiye'de geleki civanê me hatin kuştinê em zanin Daîş yîşîme dike heta niha civata me cehalê me gelekî keçê me bindestin bindestê Daîşa danin heta roja îro kampa de dijîn miletê me taybetî yê Şengelê kampa de dijîn û ez zanim ewana alîkarî dikin wekî ziman xwedî derkevin ez bi rastî her îzmakî wana jî her mirov wekî îzmakî biçûk bide ji bo wana gelekî giring e ez jî dixwazim wekî lênk bikim wekî em hişyar bin em dest tev bigirin alîkarî bidin wana serkeftinê wana re dixwazim bi rastî karxebetê wana gelekî giring e û gelek zehmet e hem ewa de lazim e hem gelê her tiştî gelê aborî de alîkarî lazim e بله ده هر واری ده بله بگمان از باورم تکنیکری ما لینکا کمپانیا زمان خستن چاتا برنامه یامه هیوی و داخواست کن که هون بیل بکن و بشوپینن و امضا کرده بلاف بکن بشوپینن بدن
به همون ناس و دوستی خواره دی سوسیال مدیا دی روزانه هفتانه ماهانه بلاف بکن داکو بگی همو کردستانیان که هم به هفدور بشگیریا کمپانیا بکن امضا بکن زمانی خواه مرنه خلاص کن زمانی خواه زندی بهیلن به هفره جنهاد سپاسیا و همیاد کنم کارینا جان گلک سپاس دکم جبو به هستی خواه به مرپار وکر جبو که ما ام لسر پرتوکتا یا خوش و هجا ام پیوین لسر غریبیه لسر ایشیه لسر جانه لسر جیانه لسر ولات خواه هستی خواه کردیاتی خواه از گلک سپاسیاتا دکم جدلو جان کت دکاری بو بمیوانا من و ام وی صحبتی به هفدوره بکن هر مالتا آوابه براستی روزا جان به ناستی نتاج شانازم گلکی سپاس درکتنه دارد خواستم ام جی سپاسیاتا دکن خواهد واد خواستم گلک سپاس جبوی وای جبوی کاری و گلک سپاس کرینا سرچاوی من قوت بیشتر و سرکفتنه دخواندناتا ده و دخباطاتا ده و دنویساندناتا ده دخوازم به ویا پرتوکه نو گلک سپاس تماشاوانن هجا گلک سپاس جبو کوال ما تماشا کر و دما خواه دامه مالا و آوابه سپاسیا تکنیکری چارپل مدیا دکم وقت مگوت جبیر نکن کمپانیا زمان بشوپینن امضا بکن و بلاف بکن مالا و آوابه دما و خوش دلی و گش به هاوینک خوش دمک خوش بو همیا یوار باش